ni mwendo musiaisi wa Mutongo TV ninawekwa chukana kioko cha PKCO nitawasali shabeti wambua ndi the andi ukuningeleli mawala medhanguni ya The Daily Nation na kwani nedhangu ya The Standard na hindi mawala manengeto uito dhini wa page yambe ni mauvo makonetie mauvo magumbolilwe ni ulawa munini wa President Rigathi Gachagua yolua unenga ni wa passport bandi ya Kenya na hindi ya sekana no babindi tukumela wambi ya kukilia wasia ya sekana we andomandi sianza meonengwa passport ya Kenya na muno makuma Sudan na alama kwa nani tuwe na ikundi ya RSF zilazi kona na wena kaula uende endi ya Sudan na hindi kwa nedhangu ye ulono tulwa muti kwa unene ulawai muandiki muveani wa immigration Julius Bitok na Director General wa Immigration Evelyn Cheluget metuwa kanani mabindi tie maisa uweta uwo yuluwa ki na hindi katewa mavuala mumbuani lweni Rigathi Gachagua pea ndu kivadhukani manengetwe passport ya Kenya tabe mundu kuitwa Wicknell Munodan Chivayo wa kuma andia Zimbabwe pea Algonei Musa wa kuma Sudan Sami Hamed wa Sudan Elgum Ahmed wa Sudan Stephen Boy Ronyang wa South Sudan kate wangi asuti ya Kenya na no nenganete list ya ndo inge mono biwo list yumbiti ba listen we saida we Mutongo wa opposition ni lazima wile wina insiders ando maku mao konenga maoboba ya serikali nendeni kwa uyindu ka kolie na ando makeme oba undeni misi kila ichosanya ni kana bena reporting nayo ine thitu ine ni wano Watongo imangali kwa ulei mayasi kana nibethi to bainenga no ibande na IDs kwandi lithengia ni na bambe ya Kenya na imana kulie ni patona kwithia ibande ino si unenga si kutethesi kana iba ni ukutethesia usakwa nene wa 2027 na no ligana to ine ne kindu bauna to asia kigwa kunikili wewe kindu kiwetwa tikambe kupuza tazi tikaze kibo tizambita iko kunikili nondo ne vindane yo nyibani na bai kila kitekwa ikila chanze nyeni kona report na masitwa nazitima zitwa ma Kenya na inde no dio wa idhango ya The Daily Nation playing with numbers na inde ni kana serikali ile na report imwe ile siumitwe si kona niwa uthukumi kana si kona ni na uthukumi nthini wa mivia kivadhukanyo webo muvia wa kisomo na inde nthini wa report imwe kati wa ila siumitwe ni KNBS ni kana amanyiwa alama drop it out of school kumana na pregnancy kana teen pregnancies utalo wo you report ile na nenganitwe ni NEC inawetete kana 151,000 amanyiwa ala yumana ile kuthi grade ya 10 mamini na ku drop out of school kana kutia school kumana na kwithia maitabite kabindani kala me school na yonga liko ya kisomo kana muvia wa kisomo kwizila kwe mwandiki munene muvia ni usu Julius Bitok akaweta kana bawo asuti maugu no we no report ila tuinayo we've ensured 98% of transition kuma grade ya chao kuma junior secondary schools kuthi angaliko nenge ya senior secondary schools na TSU yo kabe na mabwange makona nitie na maweyala mabikite kuseugwa ungu wa muvango wa housing levy na bala serikali kwa sekana ungu wa muveyosu kana muvango osu nibethitwe na maweya over 400 kana 400 plus nakapata maweya indi namo report ya KNBS iweta kana there were only 77,000 jobs kuma 2023 serikali lazima imwe withia ne yongalanga namba ni kana yoneke nitwa isi ono ina ukolie laingi jana yo ground maundo maili hata kicha kisomo tu yule 100% transition inaivo asiana siya hizi school itena fees binge sitweka yune si atomiwa musi siemesiene iende na masomo niki serikali isi mai school museinda izo kwata mbesa serikali ndia aosa itambia ya kuebia siana iso you kila what is funny ni kana it's no ile katwa miveye ile kona ni itwe nundu baba na slingi sikwe wai sha lost 50 billion money ila iteskiwa kana itamba kwa idha si accounted for na enda nage President Dr. William Ruto akaze alama mekwa sekana ilovia 50 billion isi ya miliona kwa kivya nitwa 50 billion be hospitali onemwe idhe kwa tete ilovia
usuni wothi wa ithango ya the Daily Nation indi Kenya mbosa ni mbi me page 4 na page 5 ithango ni ya the Daily Nation TV ithango ni ya keli ya the Standard mauvola malengetwo wito ni mauvo makonetie uno maskulu methitwa maivivwa accountini ya Taita Taveta na accountini ya Kilifi na indi ukuni kiliwanania kana mbikia yu skulu miongo 3 ni mbevye na nekwesio mathika kana maskulu amabebetwe kecha bangiwe kwesla social media tesiana imwe cia service group ya WhatsApp na bauni bao sindu ina bangiawa maskulu asu mabegwe maskulu 10 na ali kati wa asu 33 na indi betwe kana siana kauta ni mbikie mbini ikonanwa na kiko ki na kana skulu 10 na ili nesio mbie siana 33 nesio sikirwe mbini twika kana nginaona yuma yaiso kwata simwela ya tumeiwe kuseovia a group lakini ni mosete sia na isu na petweka kana muno kikonanwa na ngusanizo cia kiuteti nenda gukulia ati ila maskulu mekubikia na kubebwa no ula wailita kutula muti nyina cia kila twailite kwamba kwitha tuisisia muno ni yo kitumini chao nundu ukethia kuonene ciana ya mukao monde na ibebia school of course wethia ciana isu ni ciambiie kulalamika okuma tene either mayase mekwenda mwalimu wethia abeo itumi lakini pengine alimu wa mama yasi wino ciana teso cieka kila cikwenda nyina cia kaba mukegwa na mukekalandi na ciana iyelegwa nesa iyewa no icibala tubikio uyu ti bala ciana inose wa monsi ukana kana kaine na kindu no ibindecia o yine kwikalandi na toyeleania tienda kuisa chapati malata tu kwa chuma diet uyoko ciana iyeka lwandi yeki wa masabu yewa jiba katwika ni toya chapati malata tu kwa chuma musiei no waibie beza ciana ndo mona kana nyama na yuke kitoneka no bwa kimenga musiei nona ega ni mwalimu ciana itena sina thina nake kwena nene ma kisomo area su mubaya kisomo wibo TSC yibo pedo na kikalande na kueleano yo mwalimu elewaniki yendo kutabia ba mwalimu lea we musio hakuna akwenye nisi nundu kwa mwalimu mutamenete yingo nengo example tu school ila nasomea na be mwalimu la twendete na mwalimu la wamena wabaye na kitumi cha kumenwa ndukilo kasi ati nenda mwalimu Roba na ndikwenda mwalimu Betty patena kitumi kisio kile maile takweka ni kweka okuni kila baketha beno nenda nyowa mkukwatiania wa ati ethia mwalimu mwibi mwasekana nu kusomethia masaa ma PE ale kusomethia masaa ma PE ni tukwendea nesa na no isi kindu kimone siethia ni kana masomo ala mabeta wa nima mwalimu la ciana cipata nake of course mwalimu la wethi wa strict ciana ilikawani wia ukethiona class ya isomethia ikwetie ikwende na mauvo na indi tukunigela mawala methangoni ya keli ya the Daily Nation kana mavisama polisi ni mamini na kwikia andu eli mbeni itino kunigilolo twaiwe na mone maonye iwanga ko ya musino ilobi na mono isiode cia Parklands na Westlands na indi bewota kana bethitwe bena ubungulwa mavisama usese kana mapolisi kabindani kama nethitwe maitumika kana matumitwe ndini wa Africa Forward Summit kana ola umbano ethi wotwa iwe kuya musini wa ilobi na kikiko kodhothea kwitha beno bungulwa mabisa ba polisi na cionzangilisi o samano su kana cia atumia buso yu kwambia kutwa icio ngei ni mawala methangoni ya keli na indi twikunikilo mawangi mathengiani na asuni kana ula reverend wa kuya county ya Nakuru onamini na kuwa wa kabindani ka ukunikiliwende ni wona nisekana alama na amuwa ye kana alama yokona nyona wa niusu ni muumisie kana ni mawithdraw shilingi 60,000 yes na imeweta kana yu nundu momonekie mayonye me ingeimbwe mayaumia bandu bamwe menda makoka ba makaumisia ba makathi to the next shop makaumia
tunini like 2000 indi kupikwa ini mamini tena kwikiwa mbeni na mawabisa ma polisi maketie kilungu cha methenya miongo ili na umwe ni kana kutoa isio kunikili waki nthini alangi na mame weta kana be mundu ngi umwe kweta kwithiwa akona niswe na ungei kana ibithukia ya mututia Reverend Julius Dumia wa PCA na ula uno waiwe kuma nyumbani yake chumwani kithelu na namina na kuthikwa na indi be mama naye mumbeni kati wala mana atwa isie kiko kebu liti kwa tiana wameki wambini dhini wa page ya karatu ya The Standard mavala manenge to uito president wa ndia France ulawe ba Kenya Emmanuel Macron nuwetie bisongi na andu methe ama yekulia ezo ni kiasumbi maito kana president maito ba Africa metha ama yinenga class ke yulumu no kethia president yosu malelo no mabingiwe ni kana apite maundu maingi yani uyithia andu me amukite mathiwe yani no ndwa kwetha president no kuka ona Mombasa road yue twasi yango gala mauma na masako bamwita Mombasa mandate ilobi simply because president aini okite ngalikwe president Macron anamukie kwiwa kwambelelia kusemba na mao na anasemba na Eliud Kipchoge na Kenyange kile tizi asembele bu musini wa ilobi where atakweti na yu ikulu nene ni yu tuna ma president meba Kenya aingi tio thoku manenga ndaya no sio lakini niki tu inconvenience dinima on economy ya Kenya withie ni twa inconvenience no ndo masala kwa ambao ngamya yuto manenge mwana wao betoka wakopita ni maingi muno nina sisi bisa othio kayo mitandaoni ila ma president ma Africa maendie France maendie mewa nika hata ika inconvenience yando timunenge transport basi yeba imwe basi yebo imwe ya ukuwa presidents ma Africa ningolili kanekitwa bandu bamwe ya kila mundu na yake ondu Samia Suluhu kaleta kibela kimbe wa Ruto ni president so nifali kwenda tuisisio sindui na kila mundu waleta ikuolia etawe mutongoi ni mutongoi tiwa ethane mutongoi andu ala ndongwesi thoni chao kala gitumanda umalo kabanga tembe abaya ni moyani na andu asini moyu wibinda ya campaigns ukanena namo uka interact namo ukatindanya namo ukatheka namo mukaimbaga kibandani mukaya namo lakini huo akawa amina kusakuwa yu klasi cha bendo tuni ndini wa page ya kana ni wewe mawasuma passport kunengane kwa numandi sianza na indi page 4 ya idhangu ya The Daily Nation ituningete mawala manengeto uito nthini wa idhangu na balayu reporti ya bamwe yona nitie kana reporti la yumitwe ndiambia na sha iweta kana neta ya ISIS lingi billion 50 na indi Auditor General Nancy Gathungu kulono mise reporti yesu yulua chief yibindela tu amita chief ya 2024-2025 ya sekana 50 billion shillings could not be accounted for. Na ende nake President Dr. William Ruto akasonge akaza you can have as much debate as you want, you can write as many headlines as you want, you can release as many reports as there are, but the truth will not change. Nondo yasekana ebe ilobiesu kwangelekanyo ya si accounted for. Masipitali ala mamini tena kukwata ilobiesu si asha moment ba. That is a lot of money. Ndia wanekulio onakabatu kavinga maofisi yamwe makabetangwa nondo ye Auditor General ni umasha report kile binda nakasebe mbesa isi na mbesa gina report iso na ikatwabona ingi ukeiwa sianena ni wambungeni lakini bayetambia yetha isa kwoswa then kitwende na kwananga ilovia sia mwene nde tuyika report sia mothembosu lakini bayimatambia meoswa wiwe county na governor notumite mbesa kwanza ite kueleka himatambia mesa akwoswa leo report sietha asisi yake na no choona president ine na kithemba chucha mothembosu nondo ne wese yani ni baye tsambia zisa kwoswa na kingi ni wese kana it is the truth nondo pe bandu ni watete wasekana ni tutatite transition ni thito po nondo nake mwandiki monene mubiano wa kisomo Julius Bitoke weta kana they have tried to ensure that at least there is 98% of transition success lakini no report ila nayo yumitwe ni NEC in collaboration with the World Bank has revealed that there were learners 151,000
alai mata naendea na masomo indi ona uyo bobena amanyiwa mume wota kana pena kundu kuma kubinyitwo muno kwana nondo amanyiwa mamina kwa kwicha baundu masioka skulu na bena isila pia sithi simbi indi mawasu me page nge nungwitha ndio kunengelelia mo kila bali toisa tuisisia ni ila maskulu siana siuli kama skulu kimwa ino wambe niwe ni siathi 98%. Lakini hizo nisi kala maskulu si 98%. Ikulo nenda jeva yuma uboasu ngenda kunengelelia me ithangu ni page 7 ithangu ni ya the Daily Nation maiweta kana junior school learners be a brand of teen pregnancy ningo nengelelia imwe katwa account ila sithi twisikuneketa muno kumana na manyiwa kana ciana cia ukomu nini kwitaba na indi account ili tongoetie ni Rift Valley na 55.1% yateo ni Nyanza na indi Eastern Western Northeastern iyo yandikithitio talo munini wa manyiwa indi ona wiyo babe na county imwe kana isi imwe sithitwo sina manyiwa ona itina wa kutetheka maisio kama skulu na ile mbeta ya Central niyo itongo itina 69.2% yateo ni Nyanza na indi Western na indi Rift Valley Eastern na ya Muthiavyu ni Eastern Northeastern tuina percentage miao ya kusioka skulu ni 18.5%. Na yu amanyiwa na mwalama wete tuwe kwithia yu may get the pregnancies ni makumia miaka 17 ni moma tongo etie makati wanala mena miaka 13 15 14 13 maendeyo. Asante ndiro wa page ya katano kwa ukuvenondo masani maendete Rigathi Gachagua kwa muthonyani wa iyo na withiwe na uneni na indi no tulile President William Ruto motea yaseka nabe bilioni mwonza cia ibiwe kwa nthi ya France itina wa kwitha kandalasi ya kwaka lelu wa Rironi Mau Summit yabikie na kuungamwa na yanenganitwo mwakani wa 2020 kwa tiwi vindani ya President Udhumwe ya Uhuru Kenyatta na indi la President walikile okas ya yongele tombesa muno ya ile tekwitha siano u na indi abetanga na anengane contract isu kwa kampuni wa China na indi betwekana alama nengote kandalasi isu ni masukumie nondu wa kwitha yaungamiwe maiwa bilioni mwonza na indi Gachagua yasekana usunolosani watwa iwe report lengi na mionete thiane nenesu inasia kana ilobisu bala siosue cia ibio kwanza kwathukana na mea na siosue kina ndudi kila kitailite page 8 ya ithangu ya the Daily Nation Senate challenges Gachagua's evidence ni kana mbunge ya Senate itongo ni speaker wa Amason Kingi ni ku challenge muno report ile no mio imituke ni ndakitali wa Rigathi Gachagua yulo wa kabinda kala wa hospitali kwani yake yende na kunena ni wanthini wa mbunge oisu na palo kweta kana maina uhakika kana mayani tunundu report isu isi kumetinana nimekwenda kukunikila ati we ibinda Gachagua ukwase kana hospitali unena nyawende niguo undu measekana timings na undu report inomiwe mekuona taya uwo na ke Gachagua yasekana kila chatumia atavika nthini wa mbunge ya Senate kuitetea nundu asekana we anguthulo tena miao ndani wa mwana wa kuitetea nthini wa mbunge su ya Senate na paya ithwa na mwana na kindu chuni cha kalatilo muno na imo wa hospitali indi nayo Senate yasekana they are not very sure if what he is saying is true na mazana nimwe kwa kunikilini kana mamekana maboa suli mauko page 8 ndiro wa page ya nyanya ya The Standard mabola manengetwe uito petwikabe skali unaetiwe ba Kenya wa 1.5 billion ulawita wa industrial sugar na usundu itha wailito kutomeka ni enende ni metric tons ngili miongole na mwonza na indi kwe muthenyani wa iyo mutongo wa Kenya Sugar Board kana CEO Judy Chesire na obisonge mubyani osu Samuel Kemboi ni mabikiembe wanza mayambunge na mali na maovo wasu mayasekana baisukali wa modembosu erero Kenya na sukali wonde etha waetwa wa industrial utwa wa buyane wa wo no tikwetwe masokoni na kuthowega enende twesio kwa netina banini roba ni kana IBC iweta kana ina
a deficit of 33 billion kabindani katwende na kuyumbanisyo sakwani munene wa mwaka wa 2017 yazakana ilo bila metitie timbe yanu na inde ikabikia ikazekana ilo bila metitie ini mbingange ni kwithia nimekwenda kuongela polling stations kuma ituo 46,000 to 55,000 nikana kutethia CSSO ikwithia hii a bit smooth na imeasekana out of the 74.8 billion ila metitie kana ilo bila si fadhiwe kutumika nthini wa iseso hiyo sakwani wa mwaka wa 2027 kubikio yu mena slingi 41.3 billion ila yu sietitwe na yu measekana ila siepoti mbeane paye binda yemwe ya IBC yaeza kwa satena mbeza siyane tesia nyubani nani sao no nyubani o watu aiwa ainde nyana sia kila cha ile teni no ni binda yenga mayewa ikaikila cha bata sindu imwe itena bata muikeke lakini kila kinanzani sie ni civic education tela kuende na mass voter registration tine ona IBC ithuthia ene ndondo yeka mabinda langi kuonene na muno mayetete amayaza tu na budget yako ikakiu lakini yethia nacho kiu nicho cha bata muno kwi maundwangi pengine matona either mayekwa ninza mesu nundu wa masa kado thikatuni kama muthenya wo mundi ka the standard kendino wa page ye 12 na connect president wa ndemo tui ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni ola inde wethio kithito muthenya wa iyo kutongosia kwata mwa mwonza 7th ena kwa miaka miongo dana no mwe ini katuni kaga so leo takaite so help me God and there's any na usesea ti God ni God nende na usesea na indi tamoyu wethiwe kithito muthenya wa iyo ukathela mwaka ni wa 2031 ndikwenda kukunya lakini noko bicha ngaino isi na nengi ni kwatia atuwe president kuma ndisi yao ako anduma Uganda most of them and wala yume kuma 1986 somewhere there maya is you are wala masiku mevindezo they have only had one president mambo yangi miaka 40 na ndaye sokwata mwana wako kwenye president ngikura mawala no nyemeta mbaito mitanda kana methio kana yusu niwe moi wa na ikulele nene ji boni muthenya wa iyo muka wake Janet ndanone kachathini kiu awethi andu mena makulio maingi first lady atona ithata atembete na mwitu wake naya katuni kama muthenya umuthi kona nitie mesa na andu atatu na andu atatu amasise na atongo imaile mbeta ya East Africa na yu muto umeka tu atongo Yesu nito kuitetia hii what is going on akaze it is the goat's decision na inde ni ulua ola mutambo wa kubambia mauta I think yuve na mesa ina atongo yatatu maile mbeta ya East Africa na bena moko oneka itetia yani kila kitu kana kila kiende ti mamulo wake weka there were some forces you was katun kai waisia u ndo tutia Yoweri Kaguta Museveni na wikitwe Hispana ya kuna ni wa mastermind no one okite na idea ya twambise refinery ba East Africa na indi Dagote na ke kuma Nigeria no nice kana na wendi wa usevya refinery East Africa na mono Kenya lakini kwa nani wa president William Ruto ila waendio kama na Museveni itamewanie kiseze kicha kwetanga Tanzania na itita mata biki munana aya to minene kulia ya umondindi wa the standard yekulia ya Kenya ne yomba nite kwitha na digital examinations ukethia mutiani tikandi wa mtandao etha ni KCSE tio yebo KCPE ne adhalile Kipsea na tena Kipsea wikita ikala kompyutani ukeka mutiani na ngewa idholela bau Kenya nikita bau bado usinioni wako atamondo nundu akwithia hii already you system ila yebo yo mwene ti perfect to transition then another system ila yebo tutambite kume perfect ukase now we have outgrown this one we feel we can now advance ila yebo mwene ina malima ndiye isa hii perfect
nye na kwane otanio na woni wendo thengia na nosu waku lakini na mbosi cia Kenya yoni tubikite bandu ba ukethia cyber security twisawa ukethia paimundu isa kwa system yesu ake ukethia kana ke kalito bao ona nikeika motiani kumbe yango wako wakiye system no kweka motiani kana gakwate na indi katika maoni na umetua umetie maoni no lawa counter attorney wa Masako wakili James Kadhili na wa iti aye anonenganite itumi cia kimwe nikiu cha kwitha tutena capacity ya ku guarantee data safety bandi ya Kenya na akasiane batone ka ukethia yu mitiani itone ya the ciaulalato withia na wanondu withia andu ingi ni matona itha na makulio yo mutiani okwaguo nonekiwe kwanziela yaingite na siko cia ukethia ni kila kingi unenete ba nacho ni chaguo as of now the school utestima the school ciana iteze computer ni chau ona alimu tinda nesa tinda nesa twithiane wendo ni wasaili na mweni tutu na nisi maundu makoneti ni matu nana nisa yulua utuiko loto na utumia kula kuomo ni kana ukailia nima yako na kanita Salshabeti Wambua maubo walangi anawisomie hithanguni ya The Daily Nation at The Standard tinda nesa